शनिबार टक वा वैको डेजङ्क वयाचङ्गो वा शनिबार टक वयाचुनेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा नेस्नादिको दो शनिबार तासा मौसम सुधार जुइको मौसमविद ताफो दो मौसमविद प्रतिभा मानन्दर ठौँ शुक्रबार डेजङ्क वा वैको नेस्नादिल गन तचुक वा वैको पूर्वानुमान याना दिल डेजङ्क सामान्य निचे पूर्ण बदले जुया हल्का निचे मध्यम वा वैको दो वा वयाचङ्गो दो प्रदेश नंबर 1 प्रदेश नंबर 2 बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश प्रदेश नंबर 5 व कर्णाली प्रदेश या छठाई निठाई भारी वर्षा जुया चंगो बिवा ये 60.5 मिलिमिटर वाया रेकर्ड जुगो मौसमविद मानन्दर हेर्न दिल मेघो ठासा अत्यावश्यक विवरण मवनी नेपालमा मनसुन पिहाउने त अझ छु दि काइगो मौसम विज्ञान विभाग हेर्न टगो दो बिहिबार डेजङ्क 1497 में सिके कोरोना संक्रमण 457 में डिस्चार्ज थप चिन्हसित नेपालले कोरोना भाइरस या संक्रमित 69301 में थ्यङ्गो दो वंगो 24 घण्टा दुने 1497 में सिके कोरोना भाइरस या संक्रमण पुष्टि जुगु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय न टागो दो वंगो 24 घण्टा दुने 457 में ल्याएका लिया मसेले डिस्चार्ज जोपिने गो ल्या 50,411 थ्यङ्गो दो नेपालले 18,437 में सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन दो अठे वंगो 24 घण्टा दुने 17 में शिशेले कोरोना संक्रमण पाखे सिपिने गो ल्या 453 ठ्याङ्गो मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम तयारी गो दो नेपालले नापाखुसी कोरोना उपचार या लागि प्रयोग याना चंगो वासय उत्पादन सुरु नेपालले नापाखुसी कोरोना उपचार या लागि प्रयोग याना चंगो वासय उत्पादन सुरु देउराली जनता फार्मास्युटिकल्स यको देशे प्रयोग जुया चंगो कोभिड-19 वे या एन्टिभाइरल फ्ल्याविपिराभिर वास उत्पादन सुरु यागुदो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय औषधि व्यवस्था विभाग पाखे उत्पादन यागो अनुमति देउराली जनता नेपालले हे नापाखुसी फ्ल्याविर 200 नयाँ ट्याब्लेट वास उत्पादन यागो ख देउराली जनता कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा कोभिड-19 या उपचार या लागि क्लिनिकल अध्ययन प्रयोग या लागि उत्पादन याएको याना औषधि व्यवस्था विभाग पाखे असोज 6 गते स्वीकृति प्राप्त जुगु व नेपालले स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद या सिद्धान्त कथ कोभिड-19 या उपचार या लागि ठो अत्यावश्यक अवस्था प्रयोग याना अनुसंधान या प्रभावकारिता कायम या त सहकार्य या तयारी जुया चंगो जानकारी ब्यादिल आटक फ्ल्याविपिराभिर वास जापान चीन रसिया अमेरिका टर्की क्यानाडा भारत व बंगलादेश लगायत देशे कोभिड-19 या उपचार या लागि अत्यावश्यक अवस्था जक प्रयोग याना चंगो दो नेपालले ठो वास उत्पादन यागु चागुगु देजुगु दो पशुपति देग व लुम्बिनी संग्रहालय च्याकेट तयारी सरकार पशुपति देग व लुम्बिनी संग्रहालय च्याकेट तयारी आगुदो पशुपति देग लुम्बिनी संग्रहालय च्याकेगु सम्बन्धित प्रोटोकल तयारीना कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले पेश याएको निर्णय आगुदो बैठक बांग्लादेश इन्डोनेसिया रसिया कोरिया फिनल्यान्ड लिसेजुको हवाई सम्झौता त असोज दुने तयार याना मन्त्री परिषदे पेश याएको निर्णय न यागुदो अतः पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान ज्याजो प्रभावकारिता यात मन्त्रालय पर्यटन विभाग व नेपाल पर्यटन बोर्ड जाना मङ्क कथा ज्याजो डेका वेगु बैठके पेस्याएको निर्णय यागुदो मन्त्री भट्टराइन राष्ट्रिय गौरव आयोजना या ज्यायात प्रभावकारिता यात मन्त्रालय पाखे आवश्यक सहजीकरण अनुगमन मूल्याङ्कन निरीक्षण यात सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख यात निर्देशन ब्यादिल वाडेया 26 दया मिसायात स्यागु डोपने न्याडन लेपा छमेसित जोन यलया वाडेया 26 दया मिसायात स्यागना बिसुगु डोपने न्याडन लेपा प्रहरी न छमेसित जोंगु दो 2072 साल वैशाख 15 गते सुठसिया 930 ता पाखे गोरागुड नगरपालिका वडा ल्या 5 लेले फैडल सामुदायिक बने सुनसरी इतरी नगरपालिका वडा 4 छेजुया वाडे से चोना
चुनाव या चौमा 26 दया आरती परियार या गपक या सागु डोपने सिराहा विष्णुपुर गाउँपालिका वडाल्या 5 लक्ष्मीपुर छेजुया ठुठा मैटी देवी चुनाव या चौमा 24 दया रवि कुमार यादव याटा न्यारा लिपा प्ररिन जोंगो ख घटना लिपा भारतीय बेंगलोर सुला चोंगो व छु न्य यादव ये वो सूचना आधारे अपराध अनुसन्धान महाशाखा खटेजुगो टोली बिहिबार निनस्या छटाइले मैटी देवी जोंगो टका प्ररिन टागो दो पृथ्वी राजमार्ग धादिङ खण्डे थ्याथासे चल मद्दिक वा वोगुहुनी पृथ्वी राजमार्ग धादिङ खण्डे थ्याथासे चल वोगुदो लो या चुए पाखे कुटु वोगु चल याना राजमार्गे क्षतिजुगुदो जोगी मारा मौवा खोला ज्वाङ खोला तिकराङ गजुरी घाट बेसी लगायत नि थासे सोया अपो थासे चल कुटुम वोगु थका सडक साइट कार्यालय गजुरी प्रमुख इन्जिनियर कृष्ण राज अधिकारी थ्यादिको दो राजमार्ग चल कुटु वोगु वो गन गन थ्या ल फासे जुया सवारी साधन चले याइको नीति थकवा जोंगु दु थका थ्यादिको दो सडक विभाग दोजर राजमार्ग कुटु वोगु चल चिंक वना चोसान मदिक वा वया जोंगु जुया हे चुए पाखे चल कुटु हे वया जोंगु दो तारिक खण्डे ने प्यौ शाखा सडक देखिगु ज्याया कारण फतिचा जक वा वसान चलकुटु वया राजमार्ग बन्द जुइगु ज्या जोंगु दो आधासा छखेन जक सवारी साधन सञ्चालने वगु दो सुरक्षित जुया यात्रा याइको नीति प्रहरी थ्यादिगु दो अन्ठाउन्न डन लिपा 11 नम्बर पिल्लर लुट चीन देखुगु भवन गनला चीन नेपाल या भूमि भवन देखल तैगु बुख वे ढुङ्गा नेपाल सरकार व यहाँ चीनिया दूतावास चीन नेपाल या भूमि अतिक्रमण मयागु प्रस्त यागु दो ठोडथुई नामखा गाउँपालिका 6 लाप्चाया लोलुङजोङ लगायत चीन देखुगु भवन या विषयले हुम्ला या प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्व या पुचल बुधबार नेपाल चीनिया 11 नम्बर या सीमा स्तम्भ लुइको गुडो ठुगो सीमा स्तम्भ 58 डन निसे तनाचोंगो ख सीमा स्तम्भ नामखा गाउँपालिका 6 टाकुले लुगु जिल्ला या सुरक्षा अधिकारी या त उद्रित यासे नामखा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर तामाङ न्यास्ना दिगु ख सीमा स्तम्भ सीमा प्रहरी चौकी हिल्सा सोया चुए 5200 मिटर जा चुए लुगु ख सीमा स्तम्भ लुसा चीन देखुगु भवन सुयागु भूभाग लाटाइगु टायमफुगु नामखा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर तामाङ न्याथा टगु दु लोलुङजोङ चिनिया अधिकारी नाप वार्ता असफल जोगोली प्रजियन गिरी नेतृत्व या पुच हिल्सा वंगु ख 11 नम्बर सीमा स्तम्भ टना चोंगोली नेपा व चिनिया सीमाना इलय बेलय विवाद वया चोंगु दो नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशक्त प्रहरी व राष्ट्रिय अनुसन्धान या सुरक्षा कर्मी त सीमाना निगु पुच देका खटेयागु ख सोनु टक माले ढुङ्गा टना चोंगु पिल्ल लुगु ख नेपाल भाषा समाचार या बुख ठाउँ त थन्हेको चागुदो ठाउँ यागु छिगुदी भिजिमा आयत ब्या सुब्या जेमा भ्या